Možemo se složiti da zaraditi 500 eura, 800 eura ili 1000 eura preko neki online biznis nije toliko lako. Ali siguran sam da se slažemo da također nije lako raditi 40 sata nedeljno, 40 godina od svoj život za kako bi na kraju uzimali penziju. Tako da čovjek treba da odabere svoje teško u životu. Ako imate volju za edukaciju, volju za uspjeh i odgovornost, onda javite mi se na Instagram da popričamo za jedna online biznis ideja koja može da vam donese dodatan prihod ili čak financijska nezavisnost. Ne pričamo za uspjeh preko noći, nego za biznis koji na duge staze može da vam donese financijska nezavisnost. Jer Warren Buffett je rekao, nismo bogati kada zarađujemo puno, bogati smo kada zarađujemo dok spavamo. Siromašne ljude rade za novac, a bogati ljude grade mreža, pa preko mreža novac radi za njih.